Kaj ću rekao ja, imajmo ti. Vid zubave, ne vidiš? Ajde, skiri. Ovo treba malo snage, da? Malo snage. Kaj si kama? Znači skidamo kapak, jel? Skida se kapak. Jeli majko, stavite. Znači ovo se prosipa. Čisto ekološki. Znači voda iz potoka koji je čist kao sunce. Skira se. Imaj, dam, sad je biti. Džibra, ide džibra. Ajde džibra. Idemo džibra. Čista ekologija. Kao sad ti ubacili ovo. Ekologija bacili. Pa nema veze, sve je organska materija. Sve se razlaže. Ova rađevina bre da miri džibro. Dobro istrati. Znaš u drugo varti. Idemo dalje. Znači sipamo. Evo Odavde ja snimam sve, pregled imam ceo. Snimaj i rok. Znači sipamo kominu koja je već pripremljena davnih dana. Možete da osjetite miris jabuke. Miris jabuke se može da se osjeti nedaleko. Kaj staš? Ja. Koliko si izručio? 2, ja? A? 3. Ova četvrta je... Četvrta valjda. Pa ti nismo 3 doneli. Dobro. Taman do kruga. Znači džibra je nasuta. Džibra je prosuta. Jel ne mećete tu vode, ne? Ne tuli već. Vraća se kapak. Majka vraća lulicu. Drugi sipa vodicu. Drugi sipa goljicu. A četvrti će piti rakiju. Yes. Sad je gledamo. I to je to. Tu dobro napurnjači. To je to bio profil. Gotov proizvod se nalazi tamo u ovom. Tu možete vidjeti na snimku, jel? Ba!